ganz große Rolle. Ja, aber ist ein schöner Wagen. Auf jeden Fall. Уха! Der nächste bitte. Отново сме. Не прави фокус бе Не, не прави фокус. Ah, da. Zuschauer. Ja. Zuschauer. Tabea sind auch deine Zuschauer, die wollen jetzt was sehen. Für 35 bis 40 km/h. Сега с колко сме? С 35-40? Die gucken sich das jetzt ganz genau an da im LKW. Какво е КВ, бе? Оба! Някаква музика поднася? Jasmin. 35-40. Дай газ. Да спестим от автомивка. Не. Ооо! От всекъде блокираха. Vom Bremsen war noch nicht die Rede. Und die nächsten zwei. Also, nächste Auto mit den zwei Insassen. Топ. Дай газ. Сега на къде сме? Dann es kommt. Ausrichten 40. Ай. Und im nächsten Durchgang mal 5 km weniger. Bitte schön, der nächste. Трябва по-бавно да карам. Ама я, тук с колко влезна? 40 км влезна, човек. Да. 35 трябваше да И бъде. какво? По-бавно. Kommt er jetzt hier angefahren? Kommt ein Schlag auf die Hinterachse. Уха! Dreht sich, macht einen Wiener Walzer. Kommt er jetzt hier angefahren? Kommt ein Schlag auf die Hinterachse. Уха! Dreht sich, macht einen Wiener Walzer. Почна ли да брои? Почна. Вътре ли сме? Вътре сме. Ето фокусира. Супер. И сега идва втори рунд. Втори рунд е фонтани. Фонтана изкача пред тебе, без спирачка трябва да реагираш. Какво ще направим? Ще видите само след секунди. След рекламите. Само след рекламите. Айде, как отръгвай. Ама не казва човека по... Как се казва? По... Как му беше името, бе? По Кой? радиостанцията. Ама тя работи нещо. Не работи, ама той нещо. Работи, ама той нищо не е казал това. Сега ще кажа. Изчакваме, Ям. Изчакваме. Изчакваме. Я направи едно клипче на там да се види как изглежда лагето в Штрак. Штрак. Добре. We have a Erste goal. Runde. Zweites Hindernis ist ausweichen. Да затворя прозореца, че... Точно така, че ще бъде мокро. Че не сме взели шампуан. Оп! И ето виждате френското лъвче се
спъна, Притесни се малко, но сега ще видим ние как но ще се сега ще видим дали наистина ще имаме Freude Fahren. Christo. 45. Und Christo 45, mit seinem И къде? Опа! Топ. Топ! Браво! Okay, der